abakazi 27 nibo batahibwa mu kibina cha Mothers kandi abashiji 17 batahibwa mu kibina cha Fathers. Rero migogwena y'abagore yagitwa kandi umukoro gwebembirwe Reverend Christopher Bizagwira omwahure wo burisobo abatwagati n'umukoro ubabasheja bari celebrating ikiro cha Petero aharure mu buriso kandi bizatwaje mu mikoro mingi aho twabasafutasa abasheja 17 kandi abacara 30. Biska Mugisha omburuzi kanisa ya Yerusalemu omuburisa bwa Kazinga kandi uburire ahigira abashweri no kugira rukundo. Mwime bakazi mwima bajya bakazi gaye. Morobere babari imwengo morobera mukama. Morobere babari imwengo morobera mukama marishe kubeya kuburya barakore aza mukagomera bashije bana. Abana kuba ku bantu bakura bareba tata na mama ni bakuraje. Nibyo mushije ndakora. Nubagapo musaiza kozo mukazi wawe. Omusakazi wa motamolekere lavu nawe naburabura osana mwenyeyo n'abandi. Okugita abagore mukono gumwe kukatebwaho okwera abashwerine okwihahurwe kwaso ngo bategerize imbaga. So ikitoreka ngo burisa bwitu wa mugamba ibonja kugenda mwisho kandi no kuranguka amaka ibonjira okweyonjira kukama kandi kugira ubusizana. Omugandi abakristayo bahijirwa kwereza ruhanga n'umutima gumwe babanu bendangu na wabakore barukwenda okuhigoku kwirwe yo Reverend Samuel Mugabe sabadikon w'obusabadikon bwa humura aha mukorogo kurundana sente zo kwangusika kanisa ya Charjumba Church of Uganda eri kushangwa mugombora ya Rwentuha nahayo kake nahayo kanu nahaya kasiskeire nahaya katakuruga musente ayihamuka kakanda karwire aza mu mbuzi nico kimwe aza mu ntaye dushimbe mushobera aza hasigara kakashobire akayigura katwaro waruhanga ente embuzi hamwe na nebihingwa nibyo biresurweyo kandi umujenyi mukuru Honorable Jackson Kafuzi ahire $5,000,000 zoburuho kandi $2,300 nizo zurundinwe n'ubundi twaba twine mukoro indijo nhangu y'amakanisa kwegenda mutushaga mu munda budget yitu negaba ngo turoza $1,750,000 na mtwaro mtware $5,000 ne sente ziryaha nizingana $5,000,000 cash amakuru agagasha kwa Filipo Murangira.